Paklongkam Dikrutso arat akisung tektik kachehelat atowar non amat kaselam piponji aphan PWD asai kamatum aphan hukum PC ningkan isi angbong ke patangji aphan lamcak kachi pipon Kidamtang Paikuni ni Paikre Sirkebar ni Konkanti constituency Paklongkam Dikrutso apamalong BJP mas joining amai ke padopon tu bangso mas joining program mate amai ke padopon hot Paklongkam polling station ke thompen APHLC lapen Congress Pangrumpet Pangrumpet bang parohini ratrok ke ratrok atum BJP along Chepok Don Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga hinpen kachetong Don bangso BJP mas joining amai long Karbiang Autonomous Council Speaker Raju Tiso BJP East Karbiang District Committee amai phu Roland Killing MLA Dorsing Ronghang EM Madhuram Lekte Korkanthi Mondal Committee amai phu Prameswar Rongpi BJP Asongjapo Bipul Tiso atum pen kedang lok penangan BJP Asongjapo Songjapi atum Chetong Dun Rinti Labangso mas joining amaya long Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga hin pen lam the ke than ponahut Paklongkam Dikrutso arat akisung nai towara bang chiklo e John Angbong selam pangchengsi ningkani siangbong ke patang pipon jiaphan chechakpon lapen chingwai chingsai ji ahem mate auditorium hall kaselam jiaphan da chechakpon anparta langli se global alang sun along setami kaching thora sai ke klempon jiaphan rada thingno chechakpon Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga hinpen puthot Dikrutso arat akinang sot ason ke klem ke pachun PG aphan lamchaki piapot Dikrutso arat lapen Korkanthi constituency arat atum ningkang samalam the chepaklang pon Aji tinta polling station milik 266 houses voters pray 1000 man hobo kintu 2066 puriale aji APHLC আর কংগ্রেস দল ত্যাগ করে আমার দল যোগদান করা হয়েছে বেলেগ কার্যসূচী নাই ইয়াত যোগদান কার্যসূচী লোৱা হৈছে আজিও ইয়াৰ ৰাস্তা নাই ৰাস্তাটো মই কালি পুৰি বলা বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে ইয়াৰ ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই ৰাস্তা বহনা কৰিলো আৰু কালি পুৰি পৰা ইয়াত কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব Dong muka pen sem singing ti Karbiang Long Live